Kani kedai Rarshan Meghalaya bat ngi pedang semua bhai pi baro syakatup khubor mentaka janmit. Syabangin paish khubor ke babnya tu ni pet shrai kimat ke bakongsan. Lalaki ke tamasa syat sukara habiar atnar sendra tuber kemaishnong. Laplipat ba ek surok lo penyeso hakatan Shillong Cantonment da Menteri Ketenat Arts and Culture uba san borshulai. Rakhe karat marngar ya ka jingle niam tendrai da ka jingtong do patba hakapung do kha bala kentang hakashnong Marthlen borkusi. Pinpau o Vice President Kari, ya kebenta jong ke Pulia Putih ha ke program Pinkuk Buram ke balai jong ke Mahatma Gandhi Central University. Bat penlong ke Kerman Foundation ya ke Kensai Season 2 Free Football Coaching Program ha East Jantia Hills. Mentang ini pai shwa shiki khubor na keleng ke jila. Lalaki ya ketamasa syat sukara habiar atnar sendrat tuber kemaishnong kabala kring ya kiriu pau khmat. Kinong yalam shnong bat kikin hun kolshor. UMLA kethan uba kermen shilla ulawan banya shimbenta kum ukongsan haringkat udapati CEM ke KHASI ubah laski rembai kum usembut kongsan. Palat arpau teli kikin hun sindrat kila pen ki jinglong tindrai lingba ki jingruai ki jingshat bat ki jinglet tindrai. Ha ke jingkren jong ubah shelau la pen pau ya ke benta jong ke tamasa ha ke ba ai khuble ya ke mei mariang bat kintu ban beteng ban kirshan ya ki nongrep bat ki riti dostur. Katba ubah rembai ulapen kesan ban pennek pensa ya ke ketin karyam kabet bat kabam tinrai katba kinong yalam sindrat tuber gilapen kesan ya ke jingsuk ke jingit bat ke jinglek niam ke bayadei bat ke jingkela ha ke rep karyang katamasa kalapen kut da ke khubor ke baklan jong ke jing sarong ya ke kolshor ke jing pennek pensa bat ke jingeteli ha ke imlang salang Lapai kesan suka ible ye ke mariang kelui Lapai ka deyo iya ni so tubi deyo iya bapa kedi deyo itu ter pada juila deyo iya ni sula ke chana ke dan ni sing roper kirong ki bahar ko kini ro to kata kecil bat kamjuda kecil ible ya ke mariang kelui ke mariang au berasi wakali kata ke ro ini na bi pacu kosa itu dah sampai ruang logisa yang bersenai dengan PRKI, negasi, curug pengawapi, dengan celebrate, yang negasi, halau kini tuan kita di kamu whole environment di ibu ika curug pengenyan berkawapi. Menteri Ketenat Arts and Culture ubah san borshulai mentakas ngi ula play ke wei ke surok penyeso berthamai ke bedon syelendat jong ke NEFA Secretariat Hakatan Cantonment. Kabatmu ban pendunai ke jing dheng kali, bat ban pinbhai ke jing penyeso. Ka projek ka bela penteri kam da Ketenat Public Works Department Roads ka jerong kumba 0.1 prasan kilometer ringkat bat ka MBT ha ka jinglut ka balong lai pon klur tingka. Ha ka bala shimti hapok ka sarkar MDA belayalam da Menteri Rangba lakmi lenti bakani ka surok kan pensuk banle syakati ka Secretariat bat ka Jaka Cantonment. Habakran hakani gajing elang ubah shulai ulapen kesan ya gajing angnur jong ka sarkar banweng ya gijing dheng kali hanong ba shillong da ka bakdo ba kijing thmu kidang ya chakmat na ka benta ka surok 4 lane na do rilbong point shabarik. Today in this inauguration the construction the inauguration of the construction including MBT of Ling Road. It means this Ling Road.
behind Nefas Ketret. This land belongs to the government of Arunachal Pradesh. Within cantonment area, Shillong sanctioned for an amount of rupees 3 crore 36 lakh 18,000 under the state special plan assistance. Ka Janika Siangshai ka Basang Basa Hakashnong Wapung Skur Kabadon Ha East Jantia Hills Kalayaro ya ka Pradhan Mantri Mudra Yojana PMMY Hakajingakren bat ka DD News. Da ka bakhot ya ka kaway na kijing sedang kababha na ka sorkar pedeng. Kala pinpau kumno kanika scheme kala kirshan yakinong sengkam bat kinong sedang sengkam kamjam kum ka Farmer Producer Company FPC ka jongka. Ka Janika kalayo ya ka Ram Mudra hapo kekerdan tarun kata kebasan hado shipau laktingka. Kabala pinla ya ka bantai banbei tingka hakitiar kum ki korot ki korkhle bat ki solo hydrator. Dak bapinpau ya jing songo kala ai khublei yu menteri rangba do jongkari Narendra Modi nak benta kalat ban kintiu bat pinya yo iki marep jongkari. Dak bakentu yaki wei pat ban pinrung kerteng shimet nikum ki kenhon ban shim kabu ya kanika scheme. So it has been helpful for us, especially for the entrepreneurs, for the startup like us. We are running an FPC, so the FPC needs lot of a project to be installed in the office. For example, like slicer, grinder, and dehydration, like a solar dehydration. So we need backup or like a schemes so that we can improve through technology, like value addition for our products. So what we have done, we have taken Mudra loan, which is Tarun. I think so. It's a Tarun loan, which is 5 lakh up to 10 lakh. So it is one of the benefits, especially for running an FPC or a small micro enterprises like SHG. They can take this loan. Ka KHASI Students Union KSU mentakasngi kala rakhe ya ka KHASI National Awakening Day lani kasngi kersiu ri da ka jingyat patba ka balai shimbenta da ki dekhot ki khena school bat ki bor penyat shnong. Habakren ha ka jingyelang u nongyelam ka KSU uba Lambok Star Marngar ulapin scam biang ya ka jing angnot jong kaseng ban pinlong ya ki imlang sa lang ban husyar bat ya teli. Da ka bamaham persya ya ki jing persyang ban pinyepher ya ka jat ben riu KHASI. Ulapin pau ya ka jing sngokya halor ka jing buhay shnong bean bat kintu ban kirshan ya ka kam jong ka imlang sa lang. Kani ka jing yat patba kelas dang na Bharat Scouts and Guides bat lapin kut halum shat sngi. Lapin long hapo ka jing penhlan ya ka jing penha pahara ka ba perking deki bojong kaan. Kani ka po kani ka sinya so ko dia terkenal yang iwai pewai bakani gari kilai pausian ki khat adolai kani gari blakar khur pang blai bat kamdai gari jong kinong bai kadai terpeng bat kesangti jong ki khun jo bri hu tra kiban panti kana kiban sumar ik khuret jongka bat ban sumar yakinong kenti jongka bat kham tam penne yata kersdi dostor bat kasnap kerpang ka jongka. Kawai ka kali maruti kepada arngut kinong syong, kala syak tenra hakatrok bat let tenra ya ke jingker jong ki pulit, ha paham siim, harut ke surok ba henriu, hakas ngisat jan hakapor khatway beji men step. Ketika kali kebalanya du Markus mau penyang, nakasnong kor step ringkat bat uparlok jong u Simon Maring. Kidang wan pai nakaway ke dukan hardware, hakaba katei ke jingja kalaja. Ketika terok kebalanya du Anan Ali hakapor badangwan na Guwahati Shishilong kala tendra ketika kali kabala penlong ya ka ban tendra ki jingker jong ki pulit baro arngut ki besyong ketika kali maruti kila lat thau klam kanu ke jing mensau watla ka kali kala julor bun ki pulit kanongpo kila poi mardor ketika jaka ban tokid badle yak badon kam kadau jong ke jingja accident bad ya ke jingkit kli kadang don hapo ke jing tokid. Daki hajar ngut kinong syong jong karat marngar kabahap hapo kahima Milliam CM ship
haringkat kipat ba na keleng ke Ribhoi district kilayalom lang minta kasngi na kebenta ke jingtong do pat ba kebamanla usnem hakapung do kha kebala kentang kebadon hakashnong Mouthland Borkusi. Ya ke jingtong do pat ba balayalam da upaim Richards im lapen long shwa da kijing aingo bat kijing duai kat kum kariti dustur shwa bekinong yalam benta kinrung sepok kepung. Kirang ba kinong yalam kur bat kiriu pau khmat jong ke im lang sa lang kilai shimbenta ha kani ke jing le niam kabadon ya ke jingmut ke bajeliu ha ke ba ke kolshor bat ke niam ke bapin i ke jing itali bat ke jing manilang upaim Richards im la batai ya ke jing le niam kum ke jing penpau ya ke jing songu ya ublei ke bawat ya ke jing kerku na ke benta ke jing suk ke roi kapar bat ke jing senshar ke babaha. Andalaya hukum ni jikun ki hajar negara marangan nilai penkoi ya kaya molong sinisnem. Andalanya penkoi ya kaya molong ngidon pan kana kajing lain yang behulan sinisnem. Kata kadai kerti kedustur. Kibola bo da kelang syah musyah apa karai marangan kajing. Saya kena kajing lain yang kelarkom. Kumbala bo da kelang syah musyah. Kena kajing le niam ka kenya ka kriam kelengda ketengda kena long kamdai kata masa hendrai shoban hiar so penlaya ka ngidon karniam karkom bantong banong pendep ka kenya ka kriam Leng kathan chatay lamingi. National President ka BJP Unitin Nabin ulay simbenta ka jingelang patba ha Lakhipur menta kasngi. Ha kaba ula ay jingkren ba kinong tre jong kaseng bat kinong shong shnong kathan ka jingelang kalapin pau ya ka jing persyang jong kaseng ban pinyar ya ka jing tre ha kathan. Ha kaba unabin ula banjir ya ka jing klan jong kaseng bat ka jing tre lang jong baro kinong shong shnong. Ka jingelang kalakring ya ki jingi shimbenta kabakongsan kabapinpaw ka jingroy jong ka jingtray kam hakasan himasima kathan. আসামের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মহাশয়কে যার নেতৃত্বে বিগত 5 বছর আমরা আসামের সঙ্গে বরাক উপত্যকার সঙ্গে এই লক্ষ্মীপুরের উন্নয়ন করতে আমরা সক্ষম হয়েছি আর এই জন্যই গত কয়েকদিন আগে আমরা দেখেছি যে ভারতবর্ষের Menteri Rangba Kajila Manipur Yumnam Khemchan Singh ulawan poi mentakasngi ha lengan puki police outpost ha Jiribam kajing lejngo kapenpau ya kajing pai khmat jong ka sarkar jilla ban pinthlan ya kirukom trekam jong ka an bat ka shong san bat banyatrai lang bat ki bor pahara ha kathan kajing lejngo jong Menteri Rangba kapenpau ya kajing persyang ki badang ya chakmat ban pintikna ya ka jing shong shngan bat ka jing shong suk shong san hakathan. Mintang ye pai shigi khubor na kelengkari. Vice President CP Radhakrishnan mintakas ngiw lapen pau ya ka jingkongsan jong ka puli puthi ha ka bantay ya ka ri kat bau dang pinya ya ka program pidkup buram ka balai jong ka school ba Mahatma Gandhi Central University. Haba ai jingkren ki samla puli bat ki nong hikai ula ai khusnam gold medal shaki samla puli ki ba pas bha ka jing puli ka jongki. Hadian kani ke jing rakhe Vice President ulapan khre banlet jingo ya ka Bhiti Harwa Gandhi Ashram ha Gunaha Block West Champaran ha kaba unsale buromi Mahatma Gandhi. Areas of chemistry, from Indianizing anthropology and management to national. Menteri ka sarkar pedeng Kiran Rijiju mentakas ngi
Ulaong bakanu-kanu kajing song thuk bakla halor kaan Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2018 FCRA on sepinbet. Dagwapentik na bakinu-kinu kiseng bhalang kibatray na kabenta kabha kamyat jong kipat ba kin ommat ikijing sya penthut. Hakajing let jungo kajong u sya Kerala, uri jiju ula banjur ba katba on pinshitom ting ikba pin Kenya kaan. Kikam bashisha na kabenta kabha kamyat kinyay ne klem sya kata. Ulah kedau ia kijing balapin pau de missionary Kristan on seperkat bad ulapin pau biang ia kijing shimkia jong umentri rang ba do kari Narendra Modi nak benta ke bhakamyat jong baro kinong shong shnong. Habakenno bagi seng san perthai ki badon hakalyang persha ki pinpriang ia kijing tip ki babakla uri jiju ula penshai babaro kijing kin jing no senyang nabari lapin bet kat kumkaan FCRA. Them again, but deeply worried. I have given full assurance. The Christian community need not worry at all. I have assured them our proposed FCRA amendment bill will only help and support the good NGO people. It will only target those illegal organizations working against India's interest and those who are illegally funding the money for wrongful purpose. So the good organizations need not worry, especially the Christian organizations. I want to give them full assurance that it will not harm genuine organizations. Menteri Rangba Duk Kari bad ubalong ru unong yelam barangba kaseng BJP Narendra Modi minta kasngi ulapin long ika jingelang bad kinong yelam bakongsan bad ki nongdon benta ha Chennai. Hakani ka jingle jingok ka jong Modi ulay kundu ya unong shna jingruai bad ubadeiru unong sumar u Ramesh Vinayakam bad kayeng kasem ka jong Ya Vinayakam la itu ya halor ki kamruai ki jong bat ka jingsham ya ka gamaka box katyar kabayadei bat ka jing pin itinat hakaput katem tenrai jong kari. Hakaba ulayasam ya ka jingsham ka jong bat menteri Rangba Duk Kari. Kinongelam kaseng BJP bekentup ya menteri kena ka sarkar pedeng Dr. L Murugan ulat berim Tamilisai Son Dara Rajan State President ka BJP Nainar Najendran Nongyelam ka Jilla Berim Anamalai bad Vanathi Srinivasan hakani ka jingelang jinge peliu jingmut ban pinklan ya ka jingtrekam jong ka seng ha Tamil Nadu. Mentangin ya paish ke khubor na keleng ka perthai. Ka jingikin at hakapang sepngi jong ka doba Asia kala nangjur hakasngi sa jan da ka jing sha thombor bathamai jong ka Iran bat ka jing pindon kam ikitiar jingeda hakaba syahyart ma hasun bneng ba layo lum jingtip na keleng ka golf. Kabelapin long ya ka jakasa jeng ki riu pat ba ban syakta na ka jing hap jeng kitiar lingkot lingkai ki mi hakani ka jing siat. Kajing isiat markelyang yaki misail bat kajing penher ki drone kala nangjur hakeleng ki benta. Hakawai kajing ja kaling sun yapom F-15E Strike Eagle jong ka shipai US Air Force kala syasiat bat kala hap haki benta jong ka Iran hakasngi palay. Baro armut ki bedon hakani kaling sun kila yo ban pinmi no LD. Habaya uway pat layo ban pelat im katba kajing wat kadang ya syakmat yu baar. Kibor sensar jong ka Iran kila kentu ikiriu pat ba bikin rap lem bad kila pen benaru ba on ai khusnam ki ba ai jingtip shapang utei unong tre jong ka lingsun ubalaja. Kajingikin at kalanangjur happening ka Russia bat ka Ukraine hakaba ka kaipot jong ka jing penthamai ya ka jing pa shipai bat ka jing hakalyang kari. Baro arteli kiri kila kenno markelyang halor ka jing pinkhi win. Kabawan ra ek jing sokya jong ka jing nang pinjur shusho ya ki jingile kat badang ya chakmat. Kinong pet perman nabari kidang but din ya ki jingja. Namar ba ka jinglong jingman kabu jingma ya ki shnong ya ka jing shongsuk shongsan jong katan bat kelaban kata ya ka shongshangan ha ka perthai.
Kakerman Foundation kala penlong ya kesngi ke baar jong ke jingjit kena elek kain ke bentar ke Kensai Season 2 free coaching program ha East Jantia District Sports Association ground. Kani ke senjam laplelat na ke bentar ki kena shenrang ki bahapok khat news nem kerta bat ki kena kentei ki bahapok kerta khat lai haduk khat prasnem ki bana East Jantia Hills. What happening ke jing pelat jing tip ki bekerke ki ladon haduk shispa san pongit ki nong elek kai ki bela syak jet. Hakaba ka jingdon jong ki nongi shimbenta nakaliang ki kintei ka long arpo sau baro bat ka kabala kiu menta usnem banya ka yunu jor ba usnem baladap ka general secretary ka kong simi kong tiang ka pinpau ka jingso hun halor ka jingdon ki bawan syakani ka jingjet nongi lek kai bat kala kermen bakani ka program kan long ka job Kinong isyam benta bat kikimiki pa kilay ro ikarukom penlong ya kani ka jingjit kena. Hakaba kat tu kat ni ki kena kentay kila penpau ya ka jingsyam jongki kaba ki yo naki coach bat kinong penyad. Haka under 15 bat under 17 ka jimpendrung kena kaladap kat bah ka under 13 pat ka jimpendrung kena kadang yat syakmat. The last minute advertisement we can still get this much numbers. So we are happy and we are excited also to meet the 150 selected players. So hoping that the trial today will be fruitful for the entire year program. And today we are quite happy with the girls coming up. We have few girls who have secured their percentage attendance because these girls they don't have to do the trial again, but we are going to select from these girls today, and we are happy that because last time also we have very less girls, and this time we are having quite a good numbers. Ka Punjab Kings kala pinrem ya ka Chennai Super Kings the Sun Wicket haka jingile kai kabala long ha MA Chidambaram Stadium. Hakaba lala banbe ya kathong kaba arspa shpauron tangha ki khatpra point sau over. U captain u Shreyas Iyer ulala bantiet san pauron katba ka jingla jong u Priyansh Arya bantiet laipo kendairon kala penlong yu u ban yo khor ya kanam player of the match. Hashwaya kani ka CSK kalabo ya kathong kaba arspa kendairon bat sha penhap Sun Wicket. Hakabau Ayush Mahatre ula no senyang dah nyo polairon. Kani ka jing syarem ka de kasin ka bahenriu kinti ya ka CSK ban syarem haka jing lek kai halayeng bat kasin ka baar haka ni ka lumpung ka bamenta. Kat bah ka Punjab Kings kalasdang ya ka jing yat lenti hau news nem arajar arponriu da ka jing job habaro artli ka jing lek kai. Mentapat nginipit ke jinglong jingman ke sun beneng hakeleng ke benta jong ke jela tura. Hatura ke jingkriat ke long 8 degree Celsius but ke jingshit ke long 5 degree Celsius ke jingsiam ke hau menta ke sngi ke long sanpausan nakashispa. Haba paipat shanong ba shalong ka jingkhat kalong khat riu degree Celsius but ka jingshit kalong 8 degree Celsius ka jingsiam ka hau menta ka sngi kalong sanpoway nakashispa kat bahad jawai pat ka jingkhat kalong khat riu degree Celsius but ka jingshit kalong 8 degree Celsius ka jingsiam ka hau menta ka sngi kalong hinriu nakashispa Kasun beneng kandum loo atura shalong bat jawai haringkat ka jinghap slap amulumala hakibabun ki jaka. Shawan poy shabukut jong katup kabor ni pet biang sa shisin kimat ki bakongsan. Laraki ka tamasa shat sukara habiar atnar senrat tuber maishnong. Laplipat ba ikasurok ba penyeso hakatan Shillong Cantonment da Menteri Ketan Arts and Culture ubasan Borshulai. Raki karat marngar ikajing liat nyam tenrai da kajing tong dok pat ba hapung dok ka bala kentang harusnong Martland Bortusi.
Pinpau Vice President Kari kebentar jangka Pulia Putih hak program Pinkup Burom Balai jangka Mahatma Gandhi Central University. Bat Pinlong Kekirman Foundation yang kekensai Season 2 Free Football Coaching Program Haiz Jantia Hills. Dia parlok katui lapoi syarbukut jong ketup kebodringi mentah kejanmit hadup ini syam yang lesai kesengi kublai pi barok.